ngatho cia mwanya ni gwitikira kunyitanira na ithue mane mohoro maitu ma Inooro Miaraho kagucokeria ngatho ni undu wa gwitikira gucagura ceceni ya Inooro TV ni jitagwo Jabi wa Jao na riu tukiambiriria ni ati Joe Muriuki muteteri wa ihoto cia arwaru a HIV na AIDS ni akuite. Muriuki akuire thutha wa guikara na murimu wa HIV gwa kahinda ka miaka 34. Muriuki niwe wari Mukenya wa mbere kwira muingi ni murwaru murimu wa HIV na AIDS hindi iria kwari na muthutukanio munene wa arwaru a murimu ucio. Muriuki ningi ni amakanirire thutha wa guikara na murimu ucio miaka 27 atakumeria dawa cia ARV. Ehokaga ta kuria wega. Mwaka wa 2017 Muriuki ni oritie guthurwo bunge ya Afrika ya Irathiro ari murugamiriri wa aria makoragwo na HIV na AIDS, no thirikari ndiamuheire kanya kau. Arutani a atumia aria magiaga ciana riu mareheagwo rutha rwa ihinda ria mieri 4 na warume makaheo rutha rwa ciumia 3 kuringana na ndumiriri kuma kuri murugamiriri munene wa TSC Nancy Macharia. Mogaruruku maya makinyaniirio rungu rwa ngirimiti ya wiguano wa mwaka wa 2021 nginyagia 2025. Kwambiriria tariki 1 mweri wa mugwanja mwaka uyu turi arutani a atumia aria magia ciana mareheagwo thikũ 120 cia rutha kuma hari thikũ 90 iria maraheagwo na hau kabere. Ndumiriri irerekereirio ni murugamiriri munene wa TSC Nancy Macharia ningi kiuga arutani a arume aria atumia ao magia ciana onao ni mareheagwo thikũ 21 cia kuhuruka mugarana na hau kabere kuria maraheagwo thikũ 14. Mwerekera uyu rutigite nja aria mangigia ciana na njira ya kuoya ciana itari ciao amuona ni mareheagwo thikũ 45 cia rutha. Motungata mothe megie kuria rutha kuri aria mandikitwo rungu rwa TSC ni mathamirio mutambo-ini wa kiriu. Macharia akiuga mubango uyu mweru wa aria magia ciana nduri handu urahutia rutha rwa o mwaka. Ngiribotera Inooro TV ritwarekwa ni Wangui wa Mwangi. Mubunge wa kaunti ya Murang'a Sabina Chege arokire mbere ya komishoni ya ithurano IEBC kurumirira miario yake kiumia kihituku ya kuga githurano kinene kihituku ni kiairio kionereria kia ati ona ithurano twerekereirie undu ta uyu no wicokere. Mawakiri a Sabina matongoretio ni James Orengo marauga komishoni ya IEBC ndire na gitumi kiiganu gia gwatha Sabina gwikinyia mbere yayo. Oho marauga ni ugwati munene komishoni ino kwambiriria uthuthuria uyu ihinda-ini riri bururi werekeire ithurano-ini nene. The court upon examination found that the procedure followed by the committee and the decision rendered was within its powers and thus upheld the same. The court declined to issue the order sought by the applicant and dismissed the petition. Against this background, the Electoral Code of Conduct Enforcement Committee has jurisdiction and is legally seized of the matter before it for hearing and determination. We make the following orders. 1, that the preliminary objection raised by counsel for the respondent on 15th February 2022 is hereby dismissed. And 2, this matter shall proceed to full hearing. Dated 15th February. Mutongoria wa kiama kia KANU Gideon Moi ni acemanitie na ateti aria marahitahitanira iturwa itiganite na kiama kiu. Akihinyiriria ati kiama gia KANU ni kirikitie gutambia meri matura-ini. Senator Moi augite ica ikuhi marita ngwataniro ya One Kenya Alliance ni makwanirira mwaho uria magukorwo makinyita mbaru kihitahitano-ini gia kuhuranira president githurano-ini kia mweri wa kanana. Ni chama cha KANU ambayo lilete wengine kutoka hata northeastern, the northern district of Kenya, wakaleta hawa to the mainstream. Ni chama ya KANU ambayo lilete the smaller tribes, the smaller communities into the mainstream. That's the fact. And they did it through education and empowering them. And that's how we're going to move kama chama cha KANU. And there is something which is our clarion call, which we said, and I said it for NDC, kwamba we are back to business.
Our ideology as a party is simple. You should have control over your life and your livelihood with minimal interference from government. Our obligation is to look after the poor and marginalized and remove the burdens that prevent a majority from prospering. Mũmbunge wa Kathiani Robert Mbui ni akomithitie uteti wa kuhurana na mathomo ma CBC. Mũmbunge uyu aroria atongoria aria marahurana na CBC kugia na wetereri wa kuona umithio wa mathomo maya handu ha kuhura kampeini makiuga mangikoya utongoria ni magateaniria mutaratara uyu wa mathomo. Kuna viongozi ambao wakiwa kwa njama zao za kisiasa wametembea kwa masoko, wakitoka kwa magari tunasikia wanasema kwamba eti wakipata nafasi ya kuongoza Kenya watabadilisha mambo ya masomo, ile program inaitwa ya CBC watoe warudishe ile ya 844. Nataka kusema tutoe siasa kwa maisha ya watoto wetu. Tutoe siasa kwa shule zetu tafadhali. Kwa sababu wale watoto wako grade 5 sasa wameinvest miaka tano primary na miaka 2 ya pre-primary. Kwa hivyo wako na miaka 7 wakiwa shule. Na ile program wamesomea ni inaitwa CBC. Sasa wakati unasema kwamba utakuja uitoe, hao watoto unamaanisha wapelekwe wapi? Waende wakaanze tena PP1. Ni aibu sana kwa kiongozi kuongea bila kufikiria kuhusu maisha ya watoto. Na wale mnaomba uongozi wa nchi tafadhali, muache mambo ya kuingiza siasa kwa masomo. Ombeni kura zenyu kwa sera zenyu na muachane na mambo ya masomo. Hii program ya CBC itajulikana uzuri wake ama ubaya wake wakati watoto wale wako grade 5 watamaliza grade 6 waende junior secondary miaka 3 wafike grade 9 alafu waingie hapa secondary waanze grade 10 mpaka grade 12 waingie university wamalize miaka yao 3. Wakati watamaliza ndio tutaweza kujua kama hii program iko na manufaa kwa Wakenya ama haina. Lakini sasa ni kama kuweka chakula kwa jiko na kabla hata moto iwake unaanza kutoa tena unataka kupakua. Ministry ya ugitiri ni yoretio ehanyukie mihango ya gutambura na kuhe amemba a rurere rwa Pemba uraia wa Kenya. Iyo riketio ni abunge Katibu Mwashetani na Owen Baya. Mwaka muhituku kamite ya bunge ya ugitiri ni yatemanirie ripoti ya kwendekithia amemba a Pemba maheo uraia. Lawrence Gangamwagi ena ripoti eno kuma Kwale. Rũrĩrĩ rwa Pemba rwĩna andũ 7,193. Aingĩ ao maikaraga kaunti cia Kwale na Kilifi. Nĩ ũndũ wao kwaga gũtambũrwo ta a Kenya na kũheo ibandĩ, nĩ macemanagia na mĩhĩnga mĩingĩ rĩrĩa maracaria mawĩra kana motungata matiganĩte ma mũingĩ. Ũtarĩ na ũraiya ndũrĩ na gĩbandĩ, no ũtarĩ na gĩbandĩ Kenya no hatirĩ ũndũ ũngĩka. Ũtarĩ na gĩbandĩ ndũngĩona wĩra. Utai na gibande ndũngĩona ndũngĩgũra na thimũ kana ona hingũre account ya bengi kana ona ũthiĩ thabarĩ tondũ ona gũthiĩ thabarĩ no nginya ũkorwo na gibande kana ona ũingĩre kĩrĩa ofici yothe ya thirikari tondũ ona ũngĩgeria kũingĩra ofici ya thirikari no nginya wĩtio gibande. Koguo nĩ andũ makoretwo mena thĩna mũno tondũ rĩu aya makĩrutaga wĩra wa gũtega thamaki kũrĩa iria-inĩ na ona mathiĩ kũrĩa iria-inĩ nĩ manyitagwo rĩmwe nĩ borithi kana jeshi kana Coast Guard makerwo aotia Kenya magatunywo nginya indo ciao iria cia gutega thamaki. Hata kawaida sisi wa Pemba huwa tunaoana sana, kuoa sana mabibi, na kisheria unabidi uwe na stakabadhi, lakini hatuwezi kupata hata hiyo stakabadhi ya ndoa. Tuna wake tu feki, kisheria tuna wake feki, hata stakabadhi hatuwezi kupata. Hatuwezi kumiliki chochote, shamba wala nyumba, hatuwezi kumiliki biashara, hatuwezi kupata elimu inayofaa, hatuwezi kupata afya bora. Komishoni ya kũrũĩra ihoto cia mũingĩ na ikundi ingĩ itarĩ cia gĩthirikari manyitanĩire na bunge ya bũrũri nĩ mambĩkire mĩhang'o ya kũhinyĩrĩria thirikari kũhe andũ a rũrĩrĩ rũrũ ũraiya. Mwaka mũhĩtũku bunge nĩ yahĩtũkirie riboti ĩrĩa yendekithirie Pemba matambũrwo. Ona kũrĩ o ũguo
ministry ya ogitiri ndire ya kinyanĩria mendekithia macio. No riu no akimenya ni thirikari iheanaga uraia ti bunge iyo no kuga ni marorete na makona andu ni a Kenya na makahinyiriria maheo uraia. No riu wira ucio wa kuga kiria uraia ni waheanwo ni thirikari ira twitaga executive, nayo ni the president, na riu minister wa interior kana minister wa ogitiri ucio niwe wina wira ucio. Ndio maana wale wabunge walikuja wakasikiza maoni yenu, paka wale waliozungumza yakanakiliwa, ikaonesha uwazi kulingana na vitabu na historia kuwa Wapemba ni wa Kenya. Na hilo ni jambo ambalo lazima serikali itambue kwamba Mpemba si mtu ambaye lazima aulize ama aombe kuwa Mkenya. Yeye ni Mkenya, mpatie hatimiliki yake ya kuwa yeye ni nani? Ni Mkenya. Ugeni jamani, mpaka lini? Kiriro kia Pemba ni kuri thirikari imaigue na kumatambura niguo meigwe ta a Kenya aria angi. Ni thutha wa Makonde kuma Mozambique na Shona kuma Zimbabwe gutamburwo miaka minini mihituku. Ruriri rungi rutari rwatamburwo ni Warundi kuma Burundi. Aya Pemba ni aguku guciarwo, aya matiomire kundu kungi, maikarite guku miaka mingi muno, ona Kenya itajitie. No riu tondu magikaraga hakuhi na muhaka na ni andu uria gwendire ni andu a gutega thamaki, koguo mathiaga na irio uria rihana kuringana na kuria thamaki ciri, koguo mahota kwanjiriria guku mathie nginya mwena wa Mombasa, mahituka Mombasa mathie nginya Lamu na mathie nginya Kilifi. Tunaomba uboresi wetu kwa unyenyekevu ili na sisi atuangalie kwa jicho la huruma kama Wakenya wengine, na tunatoa muda, Mungu akitujalia tunaomba kwa miezi 3. Hado-ini ha Inooro TV de kaunti-ini ya Kwale, jitagwo Lawrence Ng'ang'a wa Mwangi. President Uhuru Kenyatta ni ambiriirie icera ria thiku 3 ria githirikari bururi-ini wa Emirates ya Kiarabu. Icera riri ritanyitwo kugacirithia uiguano wa kibiashara gatagati ka Emirates ya Kiarabu na bururi wa Kenya. Barothi wa Kenya bururi-ini ucio araiga president ni atanyitwo kuonana na mieke ya kibiashara ona wigithia iria iri guku bururi-ini monanio-ini maria maguciriirie mabururi 192. President gukorwo ari monanio-ini maya ni undu utanyitwo kwa ndandora ndugu ya wonjoria ona wigithia gatagati ka mabururi ma Warabu na bururi wa Kenya. To do business with Kenya. We also expect that he'll be able to explore to them all the opportunities that are available in Kenya. It comes at a time when we really need more visibility in terms of creating opportunities for our country. We have about 192 countries exhibiting in this exposition, which is mainly a digital exposition. And digital means that you can showcase as much content as possible. Makirima aremi a maembe kuma kaunti ya Tana River ni makuritwo kuma menyamariko-ini iria matungagio ni maburoka aria mamaguragira magetha mao na guthogora wa ruhiu rutwiku. Ni thutha wa ngwataniro ya thirikari ya ukuria wa matura ma gicua-ini niyo Coast Development Authority gwaka kiganda gia guthia matunda itura-ini ria Boji hakuhe na Hola kiria kiri na uhoti wa guthia tani 1.5 ya maembe hari ithaa rimwe. Helen Maina ari na uhoro makiria. Makira hirage keno kiria mari nakio thutha wa kurumbuyo na kuhurwo njeki urimi-ini wao. Gikundi kia arimi a maembe kuma itura ria Mikinduni matongoretio ni muikariri giti wao Jilo Sale gucokeria thirikari ngatho ni undu wa kwambiriria kiganda giki gia kuhiha matunda kiria maugite kimeheranitie kaimana na maburoka. Many of our mango farmers go through the process of post-harvest losses. That's how we found that it is very necessary to put this manufacturing factory. We crush the mangoes into pulp, then sell the pulp to the ready market. Ilikuweko kuna brokers wanakuja kuingilia hii biashara
wakitununulia kwa bei mbaya ambao kuwa kidogo haiendi kumfaidi mkulima. But kupata kiwanda cha CDA hapa karibu kidogo kimeanza kuleta mabadiliko. Arimi maugite aguri ya maembe ara macokaga gutwara magetha mao thoko makoretwo makimahinyiriria na riria menda gwitwarira maembe macio imwe kwa imwe guthuka kwa varavara gukamuraga ngoro. Na mpaka maembe unakuta yanakaya na komaya na haribika. Kwanza ikifika msimu wa mafuriko maembe hayatoki